Kulandzela indzaba yagogo Tendile Bhembe walaphana egundvwini lokhala ngekuthi kunebantu abambangisa indzawo yakhe kanti uthi labantu sebaze bakhiphe nadaladi wakhe umsakazo channel Maswati uyilandzelele lendzaba ufuna kuve emaqiniso nemanga ayo mawufika lo mhla sikhanzile ukuthi la khuluma ngabo bantu abenkosi lekubona sekasigogo yena bekakathe yenzile lapha ekhaya wabese uyahamba ke wawenza phambili nako masabuya ke wabese ufuna indzawo ngengani ukuthi anikedwe nokwelenzawo labese gogo utakhela yena ngekwakhe indzawo yebantu abenkosi yasendlunkulu lenikedwa yena Thulani ukuthi akakhe kuyo asatshelwa ke gogo ukuthi cha phela akangayisebenzisi lendzawo kulandzela sithulani naye socalelwa yakha akazange afune kulalela nako lesikhanzile lokunye sikhanzile ukuthi gogo uvela wahlaba umkhosi nje wabita insatheli angahlangani kakhulu nemalangeni kuva ukuthi engabe kwentiwa kanjani ngalendzaba kanti ngakulunye hlangothi emalangeni avela ichaza lendzaba ukuthi gogo sekukaningi tintfo labagilele tigakuko njengokuthi gogo uke wazama nje ukuthi gogo bekakathe atithatha tintfo taThulani mangabaticele kakhe bese uyamtshela ngekuphathi makoleswa salati susam ngakulonye hlangothi gogo kuthiwa nguye lo acala kujuba daladi waThulani libekathe amfakile asengakhi nakulendzawo le yam gogo ngakulonye hlangothi bathi kuningi la kakwenta lokungalungi kule ndzawo kani bantu abenkosi bake bambita phela batomkhulumisa nanyalo bekusemelwe bona bakubo ukuthi bethe batoyikhulumisa lendzaba asesimive munye umlangeni ukuthi ubeke kanjani lendzaba lena yedlamene ingemanga make akasuqala emanga sifikile lapha nini siyova indzaba ukuthi babangani nalomntwana wasitshela wathi yena kwekala akamati kwesibili wenza yena angeta khuluma ngemizaba temhlaba kepha ke senyamangala ukuthi nyalo so uteka tindzaba temhlaba la tiphikise ukuthi yena akekho kuko ngivamlangene ukuthi benembitile make ukuthi mhlambe noma benibabitile bakubo ukuthi indoda iteka lendzaba ngemgcibelo bese ke ugijima phambili wayemsakadweni mhlambe sicela sichazele kuleyo nje thine besilindzele ukuthi ete nebakubo ngoba kwasho yena wathi usawubita abakubo kule nkulumo le angete eta yedwana ngoba bekasolanga lemnkosi ingabe bekasacelile ke kuthi alime isikhathi esingakanani nyalo azange aqele ngabe malangeni azamvumela njani ukuthi athwebe kenyalo alime ngoba kubonakala ungathi uguculile kube nenkulumo le lathumela umtukulu wakhe wathi kulomtukulu wakhe akaye kumalume wakhe ayomcelela ukuthi ucela kulima kulomnyaka behlulana ke nejala kakhe ukuthi ngeke kusalunge make sengiqale kusebenza nayo indlu nje nyalo seyiphelile sekumele ngene ekhathi nami nginikwe ngisebenzela lapho kwakhonjiswa khona lendzawo yendlunkulu kepha ke ngesimo sekudala yaseyithathwa inikwa Thulani lenaye lo make usukile lo Thulani wawucela lapha ukuthi ufuna kubeka emathulusi akhe atobadudane nabasebenza labantu wavuma make kodwa ekugcineni kwakhona ugcine asalwa naye athi ake suse letintfo wamangala ke lo Thulani ukuthi hawu make ngitenge isandla sami sekudla ngatawu uqakuye ngacela njengomuntu lengimati ukuthi ngimaka uququnyalo so ngitshela ukuthi akangadi angisuse lento yami ngayisusa ke into yami kukhona lapho uyangilandzela so uyofaka drat etaleni lami mhlambe kwegcina ngose singake fiki lapha endzabeni ekufaka daladi siyeva ukuthi naye Thulani kukhona daladi libekamfakile khona lapha bafika bamdzabula bathabula nje konke lobekhona lapha kucondzisa kuleyo sive lesibukelako Nkosi lo drat wamfaka asengakakhi lapha
ngiyabona nangicabanga kwakungake isuke ngisho foundation kwathi emva kwaloko lidradi lwabonakala selijutshiwe lwajutshwa sigaba lesithe phela kusuka lapha eceleni kwalendlu kuyawufika phansi endasi le ngemfuleni lalapha akhonjiswa khona wayithatha indzaba Thulani wayimikisa emaphoyiseni nanyalo nje yaba le emaphoyisa efika lithatha lizibidi yaba le esidokodo ayizange yakhulunywa leyo ndzaba. Siyabonga. Umsakazo we-channel Maswati usetha uhamba ligcina lenzaba ngoba kuyabonaniseka ukuthi sengathi yenze kakhulu kani ihamba ibe ingabi nemaqiniso ekhathi kulo site lakhe gogo lapho khona gogo abese uhlaba umkhosi ahlabela sive kanti ufuna ukuqabanisa yona imindeni lenzaba stop nje siyibone nemsakatweni we-channel Maswati kulo hlelo lwa People and Places enzabeni ye-channel Maswati ngijustice wakadlamini nginachawe mamba